Azot. Yolda açık olsun. Yolda açık olsun. Yolda açık olsun. Almasınızlar. Yolda açık olsun. Almasınızlar. Qanday chechim bo'ldi? 2 ay var. Qanday janob? Familiya nimani taniysiz? Ya taniysizmi? O'sha kishini da'vat qilib da'vat beraylik. Все, jaq. Janob, tinmaydi. Саламатсыздар, урматтуу достор. Учурда 1-май район сотунда Барозгали белгилүү болгон Алмазбек Шеналиевди жаңы началашты. Бирок окуучулары келген болчу. Учурда Алмазбек Шеналиевдин тарапташтары 1-май райондук сотунун алдында ушундай чыккан акция алышкан. Достор учурда